ibiganiro mu minembwe makumyabiri na gatatu yongeye gufata uduce twa Nakutumba na Ibala hamwe mu gace n'ubundi Kamukoko n'imirwano ikomeye cyane ikomeje magingo aya ubona yuko bari kwerekeza n'ubundi mu gace ka Nganja. Ni urugamba rukomeye kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 13/02/2025 aho nitaratu aho bikomeje kugenda bigaragara ko urugamba rukomeye rurakomeje. Hagati aho biremezwa kandi biravugwa ko M23 yongereye abarwanyi mu bice bitandukanye bya Minembwe undercover muri M23. Biragaragara ko hari icyo gikomeye, umutekano ukomeje guhungabana kandi tugomba gutanga isomo rikomeye ku itegeko rikomeye ryatanzwe n'ubuyobozi bukuru. Kuri ubu abarwanyi benshi bakomeje kwinjira mu Minembwe ari benshi, biragaragara ko biteguye gutabara abaturage. Ni mu gihe kandi undercover zo muri FARDC zo zivuga ko zamaze kwakira amakuru y'ubutasi agaragaza uburyo ki M23 ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere bavumbuye umugambi uko M23 ishaka gufata Butembo ndetse na Rubero. Ibyatumye abasirikare benshi b'abahibu ndetse n'abanakonda boherejwa mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo bazabashe kuburizamo uyu mugambi. Ni mu gihe kandi Uvira ibintu bikomeje kugenda bijya mu buryo butari bwiza bijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa ko FDLR Wazalendo na FARDC hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bari gukora bibangamira bikomeye abaturage ndetse n'ubuzima bwa munsi. Ni mu gihe kandi muri territoire ya Rucuru atugeraho agira ati nouveau affrontement entre Wazalendo CMS FDP et AFC M23 près de Mweso. Ni mirwano ikomeye rero iri kubera muri ibi bice bya territoire ya Rucuru nyuma y'ibyabereye imweso, ndetse kuri ubu bikaba bigaragara ko ibintu bizongeye kuba bibi cyane. Mu yandi makuru aragaragaza ko ibiri kugenda biba n'ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bya Minembwe yitwa Mukoko biteye ubwoba. Hari ku munsi w'ejo nibwo amakuru ya mbere yagize ati c'est le 12 janvier 2026, des drones de régiment de Kinshasa ont mené des bombardements indiscriminés sur des zones civiles, causant des morts, femmes et enfants, et des déplacements massifs. Le AFC dénonçait une violation du cessez-le-feu était appelé un enquête international. Nk'uko bigaragara kandi bivugwa n'ibijyanye n'ibitero bikomeye bya za drone. Nyuma y'uko rero izi drone zirashaha M23 yahise yigarura aka gace mu rwego rwo kugira ngo icungire umutekano abaturage. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeye agaragaza uburyo ki imirwano iri kwitegurwa ku ruhande rwa FARDC, aho bivugwa ko mu bice bya Kalemi haturutse abasirikare benshi bamaze kugera Ibaraka baje kugira ngo bakomeze akazi gakomeye ku rugamba. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara bijyanye n'uko ro bagomba gukumira bakabuza M23 ko yakinjira mu ntara ya Tanganyika, by'umwihariko ikigarura umujyi wa Kalemi ufatwa nk'umutima w'intara ya Tanganyika. Ni mu gihe kandi muri Lake Tanganyika kuri amato menshi yuzuyemo yaba y'igisirikare cy'u Burundi ndetse na Tanzania, aho bakomeje operation zikomeye zo kubuza ndetse no gukumira M23 bivugwa ko yabishaka gukomeza urugendo rwayo igarura ibindi bice bitandukanye muri iki gihugu. Hagati aho rero nk'uko bigaragara kandi bivugwa undercover ziravuga ko kuri ubu muri Tanganyika umukwabo ukomeye uhari uri kubuza abahungiye Burundi kugaruka, kuko rero bivugwa ko abahungiye Burundi benshi babangamiwe bikomeye n'ubuzima babayemo. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na undercovers ndetse na local informers aho zigiye kutubwira ibiri kugenda biba. Ni munyemere tubanze twakire Bwana Safari abanza tubwire ibiri kugenda biba ndetse no operation zikomeje gukorwa. Bwana Safari wiriwe neza? Safari kugeza ubu ku rugamba kuri uyu mugoroba byifashe gute ku mirongo y'imbere y'urugamba, ni igiki kiri kuba? Maginga ya reka tubanze twihanganishe abaturage bakomeje kugwa muri ibi bitero nyuma yaho ibi bitero n'ubundi izi drone zaje gutera mu Minembwe. Uyu munsi zongeye kugaruka?
ndumva n'ubundi ku munsi w'ejo drone zaraje zaje ari eshatu ariko tugira ngo ni bya bindi by'ubutasi M23 n'ubundi yari yarashe n'imwe izindi ebyiri ariko hari abaturage zahitanye abaturage bageze muri 15 n'abandi 14 bakaba barwaye bikomeye bakaba bari mu bitaro n'ubundi hano mu Minembwe. Reka twihanganisha ababuze ababo, ndabizi neza ko wasanga hari abadukurikiye bari mu bice byose bigiye bitandukanye ndetse tukibagiye ko abana bari badukurikira n'ubundi bari muri ibi bice n'ubundi duherereyemo bya magingo aya ngaya. Dukomeza ku mirongo y'imbere ikomeye cyane aho n'ubundi akomeje kuba imirwano ku rwego rwo hejuru. Turahera hano n'ubundi kuri axe ya Minembwe, ubwo navuga ko ari mu burasirazuba n'ubundi bwa Minembwe. Yego, muri ibi bice nyine za Mukoko nyine niho imirwano ikomeye cyane ikomeje kuba cyane mu Minembwe. Ubona yuko twareba muri aka gace bita Mitumba, nakubwira ko imirwano ikomeye yari ikomeje ku rwego rwo hejuru byatumye M23 yigarurira agace ka Nakutumba n'aka Ibara magingo aya bakaba barimo berekeza kuri sekiteri ya Ngonja. Ubona yuko n'ubundi M23 ikomeje urugamba rukomeye. Nakubwira yuko aha hantu hafite abasirikare batari bakeya baba FDNB, abasirikare ba FARDC, abasirikare ba Tanzania nabo babonetsemo, n'abawazarende nabo babonetsemo. No ku ruhande rwa M23 birumvikana naho hari abasirikare bapfuye muri iyo mirwano kuko yari imirwano ikomeye y'injyanamo. Nakubwira yuko n'ubundi urugamba n'ubu magingo aya ruracyakomeje, ntabwo rwari rwahagarara. yego, nubwo wumva bafashe aka gace ka Nakutumba n'Ibara ariko bari kwerekeza muri sekiteri ya Ngonja kugira ngo bakomeze bakuremo utu duce two mu burasirazuba n'ubundi bwa Minembwe, kubera yuko hariho ibitero bikomeje kugenda bituruka kubera ubona yuko aba basirikare bashaka gukora ibikorwa bikomeye cyane. Nicyo nababwira kuri no axe n'ubundi iyo mu Minembwe ikomeje kubisiranira imirwano ku buryo bukomeye cyane. naho kubirebana no kuba kugeza ubu ibyo bice bikuberamo imirwano, haba wenda hari izindi ngamba zafashwe kugira ngo FARDC yisubize ibyo bice? Magingo nakubwira yuko imirwano igikomeye nyuma yuko n'ubundi Nakutumba yabaye cyane na Ibara, imirwano n'ubu iracyakomeye kuko barashaka ngo gufata n'aka gace ka Ngonja. Urumva nyine imirwano iracyakomeye, urumva strategy ntabwo wavuga ngo hari izindi strategy kuko baracyarwana mu kubasunika nabo ntabwo barambitse intwaro, ntabwo bari bareka gukomeza kurwana. Imirwano iracyakomeje kugeza amagingo aya. Yego, turajya no kuri axe yindi naho ikomeye cyane ya Makobera ya kabiri, ubwo ni twayita zone ya Fizi, mu mirwano ya zone ya Fizi aho n'ubundi ibintu byabaye biri ku rwego rwo hejuru. Hano nakubwiye ko ino mirwano n'ubundi yazindutse zone de Fizi, n'ubundi ni mu nkengero na Uvira. Urumva nubwo wenda harimo akagenda ariko ni hafi, nakuvuga ko mu misozi ya Makobera ya kabiri hejuru nyine ku misozi urugamba rukomeye cyane mu mirwano ikomeye n'ubundi nayo iri kubasakiranisha na M23 magingo ya umubare w'abasirikare bamaze gupfiramo baramenyekanyeho. Nakubwira ko aba FDNB hamaze gupfa 65, FARDC 56, abawazarenda ni 63, aba TPDF ba Tanzania ni 40. Mu gihe kuri ruhande rwa M23 yitabye Imana abasirikare 9. Urumva ko
ni imirwano ikomeye cyane yabaye muri utu duce n'ubundi ubona yuko bashaka kuba bakuramo 23 muri ino misozi yo hejuru ya za Makobora, ubona yuko bashaka gukuramo tuno duce tugiye dutandukanye. Kugeza ubu kubirebana n'abava mu byabo byo bihagaze gute bwana Safari? Nakubwira yuko ino zone ya Fizi n'ubundi bakomeje kugenda bipushinga bagana Fizi nk'uko niho basigaye kuko magingo aya ntabambuka kuko ntabwo byemewe kwambuka mu kiyaga cya Tanganyika kubera yuko bitoroshye. Navuga ko bari kwerekeza za Fizi mu town no muri za Rulimba n'ubundi ni muri ibi bice niho bavuga ko hakitari hari kuboneka imirwano kuko usibye ahangaha za Makobora nakubwira ko na Baraka n'ubu umutekano utari wamara watungana ku rwego rw'ejo ku buryo bavuga ko hari umutekano uhambaye kuko nakubwira ko hano n'ubundi hano muri bino bice bya Baraka naho hafi ni supermarket nyuma y'aho habereye imirwano ikomeye cyane ubona yuko hari agasha gakomeye aho nagutangariza ko magingo ya hani Baraka ingabo z'aba FDN ndetse na TBDF bari kwirukanamo muri uwo mujyi wa Baraka ingabo z'abawazarendo n'ingabo za FARDC. Tutari twamenya impamvu bari kubirukana ariko tuba dukomeje gukurikirana impamvu bari kwirukana ingabo za FARDC n'abawazarendo muri ibi bice bya Baraka. Nicyo turi gutohoza kugira ngo tumenye impamvu tuza kumenya impamvu bari kubirukana turaza kubibabwira kandi tubamenyeshe ku gihe n'ubundi nk'uko twabamenyesheje yuko tuzatubaha amakuru agezweho kandi yizewe atarimo amakabya nkuru cyangwa kubeshya. Yego nibyo Safari kubirebana na Tanganyika bihagaze gute kugeza ubu mu kucungera umutekano waho? Magingo ya Tanganyika iraho iratuje imeze neza nta muvoma ntaki. Urabona yuko n'ubundi nyuma y'imyanzuro ikomeye cyane yo guhagarika amato muvoma urabona n'ubundi ko hagituje kugeza sahi. Magingo ya urabona yuko noneho Sud Kivu ubona impinduka zahindaguritse ku rwego rwo hejuru nyuma yuko abawazarendo bafashe umwanzuro ukomeye wo gufunga Tanganyika. Amagingo yabona ko Tanganyika ese bwana Safari bayifungiye abasivili bayifungiye abasirikare? Amagingo ya n'ubundi abasivili ntabwo bari bagikorera muri iki kiyaga cya Tanganyika. Nakubwira yuko n'abarobyi baroreraga muri aka gace n'ubundi hafi na za Karundu. Yego na gace n'ubundi kari kariho itsinda rikomeye cyane mu gace bita Kivovo n'abarobyi b'Ababiligi bahakoreraga n'ubundi mu buzima bwabo busanzwe. Magingo ya nta muvoma niho amato y'Ababiligi bagaparitse hano muri za Kivovo. Nakubwira yuko haciye n'iminsi nyuma y'aho imirwano yuburiye mbere y'uko Noheli iba ndetse na nyuma yaho ndetse no mu mihigo yo gutangira umwaka wabonye yuko iyi Tanganyika isa nkaho urujya n'uruza nyine rw'amato ya gisivili avamo kuko hakoreragamo amato n'ubundi ya gisirikare habayeho kudeployinga abasirikare baturuka i Burundi ndetse n'urwitwazo nyine rwo kumva ko abarundi bari kuri kote yabo nabo basa nkaho bari gukora umutekano bavuga yuko bacunze umutekano ndetse usibye wenda no ku gice kuri kote y'u Burundi ariko no kuri kote n'ubundi ya Kongo bamwe cyane muri ibi bice bisa nkaho biteganye na Uvira amakumyabiri yasaga nkaho ikorera ubugenzuzi naho hari amato n'ubundi yabo ya gisirikare akontrolinga nyine kuri kote ya Kongo. Nyine nakubwira yuko kuva ku itariki 24 z'ukwezi n'ubundi kwa 12 wabonye yuko urujya n'uruza ndetse n'amato ya gisivili
yahise ava muri iki kiyaga cya Tanganyika. Ariko magingo aya bitewe n'uburyo abawazarendo batanze gasopi ikomeye cyane muri iki kiyaga cya Tanganyika, cyane cyane kuri uru ruhande twakubwira akse n'ubundi izi akse n'ubundi ya Mboko Baraka, Uvira Baraka na Tanganyika Uvira. Yego. Urabona yuko n'ubundi nta mato akizarajaramo bitewe n'akajagari kari kamaze kuba muri iki kiyaga bitewe n'amato agiye atandukanye, cyane cyane y'Abarundi n'ayari yaje y'Abatanzania. Wabonaga yuko n'ubundi bashobora kuba barabumbuye umugambi wo gusahura ibigendanye no mu mazi. Nakubwira yuko hano ikigendanye n'uburobyi hagira habamo ibintu bigiye bitandukanye. Urumva yuko bamwe nubwo bavuga ko bari mu ntambara, ariko ngo bari barimo bagenda bikuriramo bimwe mu butunzi byo mu mazi, cyane cyane nk'imikenke ndetse imikenke n'ibindi bigiye bitandukanye biri mu mazi. Ubona yuko n'ubundi abawazarendo nyuma y'aho bavumbuye ibikorwa bitandukanye, ubona nyine bagiye bakora nabo ubusesenguzi ku giti cyabo, bakaba bafashe imyanzuro ikomeye ibona ko hari impinduramatwara cyangwa impinduka ziri buhinduke kugeza magingo aya. Nubwo byose biri kuba, ariko ntabwo byabujije n'ubundi kugenda haboneka ibitero bigiye bitandukanye, aho hano za Nyaruhinga ari umuriro, aho bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane. Ihuriro rya FARDC n'abayogende Nyaruhinga navuga ko ari mu Minembwe. Ikindi kandi urabona yuko ibitero bigiye bitandukanye biri kugenda byose M23 muri ibi bice. Ubona yuko M23 bari kubihagararamo Kigabo, ndetse ubona yuko nyuma y'aho bohereje amadrone, ndetse bikaba ngombwa ko M23 iyasubiza inyuma, ndetse ikasa nk'iyarasaho. Urabona yuko drone kuva ku munsi w'ejo wabonaga zicaracara muri ibi bice, ubona yuko zitakicara magingo aya ngaya. Nakubwira yuko n'ubundi hari ibitero bigenda biza bitandukanye nyine, ariko iby'indege ndetse n'utu tudege twitwara nabyo birasa nk'ibyahagaze, kereka nimba bari buze kubirekura mu masaha y'ijoro. Ariko magingo aya nka drone ziri gucaracara mu kirere cya Minembwe. Ni mu gihe kandi iyi mirwano nyine ikomeje kugenda isatira muri ibi bice bya Minembwe. Nakubwira yuko FDLR mu burakari bwinshi ishaka kwisubiza Mikarati, kuko Mikarati bavuga yuko n'ubundi bwari ubutaka abutagatifu bw'igisirikare cy'ubundi, kuko bari barashinze ibirindiro bari bamaze igihe kinini. Ubona yuko n'ubundi mirwano ikomeje gutinda muri iri shyamba rigari rya Mikarati. Ubona yuko niramuka rifashwe n'aba FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC, Minembwe bube iri mu kaga gakomeye cyane. Mu gihe ibi byose biri kuba, ariko n'ubundi mu ma-akse agiye atandukanye, nakubwira yuko imbaraga ntabwo ikomeje kugenda biba bibi ku rwego rwo hejuru. Magingo aya kuva ku munsi w'ejo kugeza magingo aya, urabona ko urujya n'uruza rwabaye ruke, aho nakubwira yuko umuyobozi wa Vugu Machozi wa Raia, bamwita Isamu Wajo, yatangaje amagambo akomeye ari kuvuga ko uko byagenda kose bagomba kuba bagera uko bakora kugira ngo bagarure umutekano muri aka gace k'Ibaraka gakomeje kuba isibaniro ry'ubwoba, ndetse n'umutekano ukomeje kuba muke, kuko ubona ko abaturage bakomeje kwerekera za Mutambara na Sadereri nyine kugira ngo berekeze mu bice bya Fizi na za Rulimba. Ubona ko n'ubundi ubwoba ari bwose muri aka gace ka Baraka, ndetse ubona yuko umujyi wahungabanye ku rwego rwo hejuru. Yego Safari, kugeza ubu ku birebana n'ibiri kugenda biba, hari umukwabo ukomeye watangiye kwambura abazarenda intwaro witwa Hamuri Kutumba, we arabyamagana. Bihagaze gute? Ntacyo biri guhungabanya kuri societe civile ndetse n'umuturage wo mu civile? Nakubwira yuko ubundi abawazarendo bamaze kwicamo amacakubiri biturutse kuki? abo ku ruhande rw'Ababembe n'abo ku ruhande rw'Abafurero barutwabo ubundi babaga bakorera hamwe. Yego. Nyuma yuko bagize ibyo bapfa
mu kutumvikanaho bitewe n'uburyo buri ruhande rwashakaga kwaka imisoro, aho nakubwira yuko iyi kote igezweho imirwano, nakubwira yuko ababembe ariho bakomoka. Ino teritwari ya Fizi ubundi bavuga ko ari iy'ababembe nyirizina. Yego. Noneho aba bafurero bakaba baraturutse n'ubundi muri bino kote y'Ubuvira. Yego. Noneho nyuma y'aho haje kuberaho gushwana n'iki, ubona ko bari kurwanira ibyo bibazo nyine byo kuba hari ikibazo gikomeye cy'uko buri ruhande buri kote ishaka kuba ariyo n'ifite ijambo, hakagenda habaho akaduruvayi. Magingo aya nagutangariza ko aba bafurero bamaze kwirukanwa muri ibi bice byo muri teritwari ya Fizi, aho bivugwa ko n'ubundi nta kintu bari gukora, bananiwe kurinda karitsiye zabo, bakaba baje guhungabanya umutekano muri ibi bice n'ubundi bya teritwari ya Fizi. Ibyo rero bikaba nyuma y'imirwano ikomeye yagiye igaragara nyine ibahuza, ndetse rimwe na rimwe bakataka n'ihuriro rya FARDC, bashinjaga ko ihuriro rya FARDC ryaba ari abafatanyabikorwa bakomeye cyane M23. ubwo uruba nyine ku mirongo y'imbere y'urugamba urabizi ko abazarendo bakunze gupfa ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko batazi igisirikare, baba bataratozwa igihe gihagije. Nyine ukabona yuko bavuga ko aribo bamena amaraso, aribo bakunze igihugu, nyine bo bagashaka kuyobora ibikorwa byose. Ibi rero biri gutuma nyine habaho kuba nyine babambura intwaro, kuko bamaze kubona yuko atari ngombwa, kubera yuko si byo kuba wafata umuntu utarafashe imyitozo ya gisirikare mu mwohereze ku rugamba. Ibi byagiye binengwa cyane n'abatari bakeya, yaba ku miryango mpuzamahanga, yaba ku ki, ndetse n'ababikurikiranira hafi. ubwo urumva wenda ko bwaba ari uburyo iri huriro rya FARDC ndetse n'ubuyobozi bukuru bwaba bushaka gukora kugira ngo bukosore amakosa, kuko bamaze kubona ingabo nyinshi zigiye zitandukanye, aho nakubwira yuko n'ubundi bifashishije abazarendo kubera yuko batari bafite ingabo. Ariko nakubwira yuko mu magingo aya ihuriro rya FARDC rimaze kubona abafatanyabikorwa benshi n'ingabo nyinshi kugira ngo barebe uburyo kinini bakomeza kuhavansa mu rugamba. Ubwo niyo gahunda wenda leta y'Kinshasa yaba yateguye, ariko dushaka kutaza kubahira kuko ababaza rero bamaze kwiyubaka mu buryo bukomeye kandi barategeka kuko bashyigikiwe n'abaturage bari kumwe. Urumva ko nakubwira yuko hari imirwano yigeze kuba muri biriya bice byo kwa Mboko, kubera ko ari hafi n'ubundi muri biriya bice haba ibiti bivamo amamesa. Abaturage nabo ubwabo barasohoka bararwana, bagukubitiye abasirikare ba FARDC. Ubwo n'imirwano yarahuje abawanzari n'aba-FARDC, bagukubitira aba FDNB muri ako gace, aho nakubwira yuko abawanzarendo bishe abasirikare batari bake b'ihuriro rya FARDC ndetse n'aba FDNB, bigaragaza ko n'ubundi bafite imbaraga zikomeye, nabo kandi bafite n'ubuvugiro bitewe n'abaturage. Kandi muri ibi bice ndetse no ku mirwano, abaturage batagushyigikiye wahura n'uruva gusenya amagenga. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye wowe dukurikiye bwa mbere, ufyonde sabone. Hasta la vista.